Prva i najvažnija stvar. Kada vaš partner želi odnos, a vi ste na 1000 strana i stvarno vam se ne da, ali mislite ajde idem ja s tim završiti i samo se poseksate, a da zapravo vam se nije dalo. To je jedna od najvećih grešaka koje možete napraviti. Jer, kao prvo, sokovi se nisu probudili. Vaša voda je hladna. I sad u vas ulazi nešto unutra, a vi niste spremni. I koja je impresija koja se spremi u maternicu? Ovo je neugodno. Ovo je bez veze. Vi u svoj živčani sustav spremate impresije kako ovo nije ništa zanimljivo, što više može biti bolno i neugodno i ne da mi se daj završi što prije. I tako udaljujete orgazme od sebe. Što napraviti? Potrebno imati vrijeme i prostor za seksualni odnos. Neka on bude ritualan. Daćemo vam, evo, samo jedan jednostavan primjer kako zagrijati vašu vodu. Jer to je ono što želimo sa tim ritualom. Naravno, bilo bi super kad bi bili u nekoj atmosferi koja ima neki miris i to nekako sve su zaosjetila je lijepo, ali ono što želite je sjest jedan nasuprot drugome i prvo se samo malo povezati i gledati kroz oči i disati. I možete se igrati da kad on izdiše, vi udišete, kad vi izdišete, on udiše. Možete ili ne morate, možete samo svjesno disati i gledati se. I onda nakon nekog vremena možete krenuti se početi dirati, ali samo ovaj dio za početak, ok? Samo ovaj dio. I kažete svom muškarcu, kada se desi otvaranje vrata, možeš ići niže. I u nekom trenutku će se desiti otvaranje vrata i on sad može ići niže, do grudi i malo ispod grudi. I onda opet kažete svom muškarcu, to mu sve kažete prije, ili ćete mu ponoviti oko koji je zaboravio, neće se naljutiti. Znači, onda mu kažete, ok, kad mi se otvore prsa, znači kad napravim to otvaranje, znači da se otvorio taj drugi portal i onda tek možeš ići niže. I to je ono što će sigurno ugrijati vašu vodu. Muškarac se neće tome protiviti, slobodno ih tome podučite.